Ahashitebe echa district ya Lyantonde nuho abatura balire nbehuba na polisi ngo nibendo bulinganiza kandi okunyurro mu guhakube kuri hagati y'ababire besimbere umugombora yari yakihura ngo nibendo bwa kansara. Aba bari mu rusi nkamuhabwa obira isimbire na Jova Twamire bitu bwa nyuma yo kurangira ngo Jova Twamire no wasingire aba rusi nkamuhabwa bekoziremo gwenjoki nyowe polling station yanje ni yaho bururusha tucinana oriya yaho bururabira nabona Twamire Jovat then polling station ya Chitwamba yihaho bururu bibirabira na mwenda nyowe ni yaho bururu 20 we yihaho bururu 20 nyowe ni nyami yaho bururu 20 Chitwamba owabo twargacharo twena nitumanya twasinga na naryate yura twena abatiryo muhanda omukazi wanatera karura kwa kwitiho rurabana omukazi atugira ati no muri agende no muri akora cyo mukaberkari ati museveni twagala bwenkanya twatandisa akalulu kuva ku makya netukuba fezonde za fezu kuba zoni ezo mungombora yeri akajura tulimbuluka gwe Chitwamba twakubye zoni meka zoni 2 Chitwamba ne Kinoni netuwangula Chitwamba kansa kama fenaje yo bururu 20 Kinoni naje yo bururu 3 ono gabalangiride Chitwamba yaje yo bururu 2 abiri mu mwenda Kinoni naje yo bururu 24 neba didolyo ayasembye gobalangiride twagala bwe wono Lyantonde abandi ku rugo mugomboro yari yakihura nibagira ngo babire bakozire nembaga zabo zo kujaguza obusinguzi ngukonka bahurana barangirira abandi tumanya witwara yarga yarire nesha abantu bariyo mba celebrating twareka abantu bariyo mu celebrate nendo ngo bazipangisa kare kandi kumwaza kushanga amashanga kandi twaza kushanga twarambarangiriro ndijo abitugume turro mbantu ngo batsirika sente kandi nibyo bakora ki nibyo baranga byenyine bamba tugambira umucyaro. He ran away without voting for the position of women councillors. Listen, I have the proof of the declaration forms. Declaration form neyerekangu magoba kuyanza kwiruka wanyetegereza yagenda yakwata declaration form yizuzaho oburogo arukora nakora ki nayenda eruho listen eruho abasayininga eruho agent wa opponent wa Jovat era abandi bagira ngo bwebembeze butari musente tubwakikora bahita twiro bwa chairman bwa town council ya Lyantonde ni Karure Mustafa bwa nyuma yo kusinga Douglas Makumbi kuraisino wagaba Methodius OSGire na Johnny Mutebi ababira isimbire nabo ahabwa TV West ndi Sande William mu Lyantonde.